India ram Defense Ministry chuan helicopter upale lui to tak chi tak le chi ta chu tunlaya helicopter thale changkang reconnaissance and surveillance helicopter RSH zahni in thlak atum heng helicopter changkang zahni zet zinga za somni hi India Army ten an mangdona somriat ero Air Force te kuda hlan ani thungang Chita helicopter te hi kumsang khazakwa somruk atang da ito khan India hian alo mang to a an upato hle ani Times of India tarlan danin India hian helicopter changkang nei ngei atumru ema wangin hetiang helicopter siam thei company te chu an helicopter siam chanchin chip chiar peturin angena chuta tang chuan India hian alei tur thlang turin thutlukna alo siam don ani India ram chul chuak company te poin helicopter an siam chuate an zuar ve theidona ram dang ne na thokhowa an siam ani poin India hian leisak athin shik don chuang heklo ani India hian helicopter changkang le tha alei du ni phung tur atan heng te hi atar lang hal chun le zana in angrengin na athok thei tur ani ram leilung thi thlain atan te sipai thiervel na atan te liam tuar thiar na atan te mi bo zon na le chan chuan na thon atan te aman thei tur ani leilung pian mang in anglo tak taka po ache thei tur ani a mun sang taka athok thei ang bokin mun hiam le cheng chi a po ache thei hle tur ani a thina takara po atha tho aboi pha tur ani lo kan soi toangin India sipai te hian chitak le chita helicopter te hi hun rei tak an lo mang to a abik takin tlang sang tak tak thlo kaina tan an mangrim hle sipai mamo thierna atan te chan chuan na thon atan te sikle sa sang sanga tangkai takin an lo mang thin ani nima sela an lo upat tak ema wangin India hian tunlai thiamna thuam helicopter changkanga thlak atumta ani India Sarkar hian Hindustan Aeronautics Limited HAL siam light combat helicopter za somnga paruk lein atan cheng vaibel che singli sanga apomto heng te hi China le Pakistan ne na kan inri na vela manatan India leilam sipai le thona sipai kuda hlan ani ang kumsom ni liamta atang to khan India sipai ten chitak le chita helicopter zathum somnga te chu helicopter changkang le tharzo ka thak turin India Sarkar an lo kar dai to ani hetianga sipai te atanga karna a uma wangin India chuan helicopter thar leitumin ma alata a nima sela aman chungchanga te a himna thuwa le thil danga remna siampui thei company anei lo awangin azuji zui tarenga kumsang ni sompanga a khan India hian Kmov 2260 siamdun puya Russia nen remna thuthlung an ziaka nima sela aman chungchanga le thil danga anin rem thei ngang lo awangin azuji zui veta ani tuna ero India hian helicopter tunlai tak zahni zet le atum ru ta hle a heng zahni ba ka hian HAL atangin helicopter za somriat pasari zet order fel ani to bok heng helicopter thar te hian zoi in chi tak le chi ta te chu kumsang ni somni pasari atangin an thlak chhozel to don ani chi tak le chi ta te hi helicopter thale tangkai tak chu an ningeya India poina mangrim hle ama ero chu an upat to awangin tunlai thiam na heng advanced avionics safety system le glass cockpit te an nei thavelova hei wang hian khochia le chhum cha tak tak kara thok turin pilot ta da him lo ta em thin ani